a vos todos que estades por aquí, que vades a presenciar unha tarde, dame o sol, é como se dera o sol. Vamos a presenciar unha tarde espectacular. Como sabedes, facemos este centro cultural o fin de actividades, dámoslle a benvida ao verán, e entonces hoxe vai haber aquí pois diversidade de actividades. Vamos a ter actividades que nos van levar a calma e vamos a ter actividades que vamos a brincar nos asentos. Esperemos que o pasedes ben. Solo repetir que fora está a actividade de palilleiras. Fan unha labor magnífica, estupenda. Teñen corre por mi piel, la arena me roza los pies, el mar se escurre entre mis dedos y el sol me derrite por dentro. El paraíso está ante mí, me llena de felicidad. No quiero que llegue el invierno, no quiero estar lejos de ti. Siento oscuridad y siento tristeza y me siento vacía. Si no te tengo cerca, yo siento oscuridad y yo me siento vacía. Si no te tengo cerca, último acorde, un sol. Diferencian unhas de outras. Independentemente, o estilo ou escola no Tai Chi podese realizar a man vacía ou con distintas armas, espada, abanico, sable, etc. A práctica desta actividade é un excelente xeito de mellorar a saúde das persoas, tanto mulleres como homes. Podémonos apuntar todos. Ángela. Esperemos que vos gusten. Están na man do profesor Víctor. Un aplauso. Son un piso. Escoitades un sonidiño
que o aire que está posto, entonces sentimos ese ruidiño que podamos escoitar, pero se queremos estar frescos temos que aguantalo. Vale, con todos vos, o grupo de Tai Chi máis... de adultas, unhas mulleres estupendas, para nos, puxeronlle así, hai uns cursos o grupo das mamis, porque é algo moi cariñoso, son moi participativas, moi activas.
Se o noso estrés o apaga un pouquinho de calma, vamos a por tai chi. Se o apaga facer un pouquinho de música, vamos a por guitarra. Se o apaga por baile, vamos a por baile, xa mirades. Hai de todo neste centro cultural. Agora, un baile super chulo, super emocionante, verdad? O grupo de Pichel, profesor Pichel, de técnica de danza, e o grupo I'm trying to hold my breath, let it stay this way. Can let this moment end? You set off a dream, getting louder now. Can you hear it echoing? Take my hand, will you share this with me? 'Cause darling, without you, all the shine, the thousand spotlights, all the stars we steal from the night sky will never be enough, never be enough. Time goes still too little. These hands could hold the world, but it'll never be enough.
See your iPhone camera reflection. Please step back, it's my style, you're cramping. You here for long, but no, I'm just passing. Do you wanna drink? Nah, thanks for asking. You know me. I am not your home, not your home. You know me. I don't know when, I'll get out. You know me. I am not your home, not your home. You know me. You don't know when, I'll get out.
¡Bravísimo! ¡Fuerte aplauso! Impossible to tame, like oil in the ocean. No way to put out the flame. We were just wrong, eyes closed in the dark. Headed for a wrong full steam, or smiling in the mud. Oh, and it was green on your home, and scream your name. Through all of the mountains, I take the blame. And I only want you to go. Let me Heavy steps on a hollow floor. People whisper like they know the score. I've been running from the shadow I became. Tired of fighting ghosts without a name. But every scar I carry has a truth beneath the pain. A fire buried deep inside, waiting to awaken. Wake the giant, let it roar again. I've done
é o que vamos a ter, porque o baile galego tamén nos fai falta, e tamén temos que ter espacio, temos que ter tempo e horas, e iso é o que se nos vai en riba. Pero agradecidos de que sempre contedes con este centro cultural e esta directiva, que ainda que pasamos aquí sábados, domingos, de lunes a domingo, estamos contentas. E damos as grazas, como non pode ser de outra maneira, a todo o profesorado que se implican con nós. Ás veces salen as cousas, a veces un pouco fastidiadas, porque hai veces que non podes vir, hai veces que é un poquinho, hai que ter aí un poquinho de... pero o profesorado é responsable e